अफब पोट अमता पुथोरक्तबा बीजेपी सी फैक्ट्री इंडस्ट्री मखलमनेबा फटखिद्रबा महु चेनबा पोसक ngata पुथोकपा अदुगुम्बा मियोइबा खुनाइगे येकनाबा ngata ओइबा अदुगुम्बा hatred enmity lies illusion mayam sina ekoi leibak se kangkhong chai halaga ngasi tawrise asigumba mayam se aduna moine hekta haye ekoi matam khara piyo overnight amada hekta tawba yaba nate akoi mayam se patience lebiyo cooperation khara pibiyo prajana so koina tawjariba thabak sida cooperate tawbidragadi ekoi khaktana kamdawna tawba ngamni karino haijibo कई तव हाइबनो प्रजा से चाही अहुम हेन कोऑपरेशन पीरगा मोइना तौरिबा खुदिमक सी यारगा लाइबा सिदा अमुक कोऑपरेशन पियो हाइसे सिगी मतम सिंगसे मोइना हंजलकप ngamgadraba give us some time have patience ai kainoba matam ko bo posak se matam maiba time haiba si moigi BJP gi dawna khanbra khangdeba moina on tawbo posak amaraba मोइना कोइदा सिंगकदौरिब्रा मणिपुर प्रजा म्याम सिदा पिरकदौरिब्रा सिगी मांग्रबा वैल्युएबल मतम म्याम से असि फागी सानागनोबा बीजेपी ना चाही अहुम हेना लेबाक से कांगखोंग चाइहनदना वाहल्लिबसिबो मसिदैदा मो अखोइदा मतम खरा पीगो कोऑपरेशन तौबियो हारदि हालसो दुम कोऑपरेशन तौ हायराबा कइनो मोइना हाइसे असिदने अखोइना हेक्टा कइनो तौरिसे अखोइगी श्री ओक्रम इबोबिना हाइबिगिबदा ममांगदा इमा लेबाकिदमक्ता कैदौनुंगदा कनागुम्बा अमत्तगी मफमदा संगजरोइदबनी इमा लेबाकिदमक्ता अखोइ कैदौनुंगदा सरेंडर तौरोइदबनी हाइबनेबा अदो अखोइगी मणिपुरगी जाति अखोइगी फुरुपसिदा सेंगनाबा अखोइगी इसिदा अखोइ असिगुम्बा नोनजबगी हाइजबगी सरेंडर तौबगी असिगुम्बा मिंगोंदा यामना येकनबसिंगी मफमदा कीना नोना चटबगी कैनोसे अखोइगी लुतोंगदा यावरक्तबा पोसक अमनेबा अदो असिदि बीजेपी गी इरा सिदा कैदौरे पुरा सेंटर दा वामा हाइबा ngambati लाइरदना सेंटर ना हाइरिबा खुदिमक्तो लोइना सिदा मथौ पांगथो लेरेबा अदुनानेबा अखोइ एमपीसीसी गी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री ओक्रम इबोबिना हाइरिसे अखोई इंडिया लेंगाकना थवोइना तौहल्लब्रा मोइना येंगा लेबा हाइसे सिगी बीजेपी गवर्नमेंट सिना चाही अमा फाद्रिबा इनफेन अमा हालिम नत्रो सिगी बीजेपी गवर्नमेंट सिना अंगांग नुपिमचा क्या अमा हालिम नत्रो सिगी बीजेपी गवर्नमेंट की फेल्ड ओइरबा सिस्टम सिगी फेल्ड ओइरबा लेंगाक सासोन सिगी मतम सिदा नत्रबा ममा ओइबा क्या मपा ओइबा क्या मबुंग मोबा क्या अमा सेटना खाइनादना ngasi मिकप मिराव खोलना निलहल्लिसे मोइगी सासोन सिना हालिबा नत्राबा अदुगी सिगी एक्ट ऑफ टेररिज्म अंगांग मचा बोम कापसन लहात पाइसिबो सी करिनो सी एक्ट ऑफ टेररिज्म नत्रदि करिनो सिगी एक्ट ऑफ टेररिज्म सिबु खामदबा थिंगदबा करिमता हाइदबा वाही अमबाव फोंगलोक्तबा नुवाइतबगी वाही मचेत अमबाव कंडेम भाव तौदबा अखोइ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर अखोइ इंडिया की होम मिनिस्टर सिबु करमबनो अदुना ताकपदि मोय याय हाइबा नत्रबा मसी याहलिसी करिगिनोबा मसी म्याम सि याहलिंगाइ सिदा सिगी मचा म्याम सि बावबा कंट्रोल तौब ngamdrikanदा मोइना 2029 दा नॉर्थ ईस्ट तगी इंसर्जेंट मिलिटेंट लोइसनगनी गाना सिना करमबा धोका नो बंग तौरिसे सिगुम म्याम सि तौरोइदबनेबा बीजेपी ना हुजिक वायाम ngangbagi मथौ तादे मोइना तौगदबा थबक सि कैसु याम यामबा पोट नतेबा थबक मरी मंगा खतने कैसुम तौनाइ लेते बीजेपी ना याम अखोइना हाइजरिजे बीजेपी ना हुजिक तौनाइ करीम लेतेबा थबक मरी मंगा खतने तौदोइसे कैदौबा कांग्रेस पार्टी ना हौबदगी डे 1 दगी हायरगा लाक्सबा अखोइना चाइरगा लेरिबा इलीगल आर्म्स मयाम सिंगसि अमतंग छिट तेंगना फागतलो हाइबसे मोइ फागतना सम लेयबा both hills and valley dagi entire state sidagi irrespective of who they are चाइरगा लेरिबा खुलु खुलाई मोंगमई बोम टोक मयाम सि फाजन खर कांदा करीना नोबा कापागा मी हातोइसे याना छि हात उदरिब्रा किनथिला हात उदरिब्रा बा सी नंबर 1 illegal arms मयाम सिंगसे कंप्लीटली फाजलो हाइबनेबा लखतलो हाइबनेबा मथंगदा कोइचत चटलगा लेरिबा मयाम से माई मफमदा गिट नमझल फाजल थमो हाइबनेबा मोई लमहेन तुहेन बा मयाम सि थोरक्तर कांदा कनाना कापतोरिगेबा कनाना हाथ तौरीगे कनाना गुंडा तौदोरीगेबा सी यादे चाइरगा लेरिबा इलीगल आर्म्स म्याम फाजलो यादे लोगी वांगदा कोइचत चटलगा लमहेन तुहेन बा गुंडाइजम गी थबक तौरिबा मयाम सि फाजन पुंजलो हाइबा यादे अदो तादि मोइन थवोइन तहलिबा नत्राबा नेशनल हाईवे से मसी अमा ओपन तौ हांगदो हलो
BJP na tawada thabak se ahan bada illegal arms मैम सिंह से लोइना फाजन बा लमहेन तुहेन बा गुंडा मैम से माई लेफम चा मफम सिंह दा फाजन लगा लो गी मतुंग इन एक्शन लौबा रूल ऑफ लॉ लई हाइबदो खंगन बा लेबाक सिदा मथंग दा नेशनल हाईवे से अखोई हांगदो अनबा कनानो मसिदै दा लमहेन तुहेन बा थिंगक बा मैम दो लो गी ओइबा थबक लोइन चप चाबा लौखत लगा सिदै दा उकाई तक्कदबने बा मथंग दा फ्री मूवमेंट लेहन गदबा IDP सिंह मयुम दा हंजल हनबा हाइजिबु फ्री मूवमेंट लेतना कमायना IDP मयुम दा हंजन बया दोइनोबा सिगी स्टेप खरे से हाना तवदब नत्रबा IDP दु नमफुदा मयुम दा हंजल हलसु फ्री मूवमेंट लेता तारगदी जेल दा लेबिदौना थमदोइ नत्रबा कयाम कुइना मोय फ्रीडम फंगदोरिगेबा नोंमै दु फजन दा तारगदी कोइचाइ चारगा लेबा नोंमै खुजु खुलाइ म्याम से फजन दा तारगदी मोयना अमुक खुजि मयुम दा हंजल हले हायसु अमुक हल्लगा कापक तोइ नत्रबा अदुना खुलाइ म्याम से फागत लो अदगी चारगा लेरिबा मफम चाना चाना लेतबा लमहेन तुहेनबा म्याम से माई मफम चाबदा लेहल्लो नेशनल हाईवे से ओपन तौ फ्री मूवमेंट लेहल्लो मथंग दा IDP सिंह मयुम दा हंजल हल्लो अदगी पुथरबा ngaksham yoraba sotharaba manipur gi economy si revive tawnanaba amuk reveal tawnanaba hotnaba sigi point manga taruk si natna hujik manipur da BJP gi immediate step se laiteba atopa moina sidai da drama mayam tawr lei si kari ginoba manipur praja si moina yani khallaga tawri ra habne da sigi mayam se adu tawgada mathau tawde adu thok kamo ka katu karan sidai da kano tawroga sidai da laphu yung da riban kaktana ma sidai da lambi mate ma thabagi kaino ma kari noi hujikani kaino do kari pebbles kari kauge adu thabagi amuk riban kakani congress ki sahi trawa sasan matam sida ching amasung tam manipur entire state to semami ba developmental project myam sibo moi BJP dona nong te advertisement tawram bra nong ta publicity tawram bra moina leirak macha ma lambi sembagi so moina sidai da lapu yung ga social media moi ma thau adu natte ba huji moi myam amta punjan lo ba huji honorable hanagi chief minister Sri N Biren gi matam da chatmina ramba MLA minister myam do huji Sri Khemchani matam da amta ute moi masen ji kyam unity leita ge se moi tim khaidok na leiri ba sida amok moina praja sida lecture tawri ne ba si yang bioba asiguma mayam se huji cabinet expansion tawdaba haise ai khoi da yam chauna soeba moi BJP gi sarkar ma pangan kan lakanda leibak si ma pangan kan doi na traba moi kusira si tawga moi ahum mari no ko chatga one man army sa da no ko tawi si kari gi no ba si mayam se si luraba leibak ki chiraba tanpham sida koi magi portfolio do yan tho haraga na nahak na si lokhatlo nahak na si thabok si lokhatlo koi pun si tawgadabani aduga koi collectively fight tawgadabani na chatkadaba matam sida moi amani koi chat lei si masi yabraba asujik nasigi thamjari topic sima yamna marui ba huji manipur tholibe situation sing asidi yenga kanda hanagi former CM na phongdo po famni hadi pen da bo kham mamama tawriba thawong si mani India gi tongan mafum sing da thokpa matam dadi khudak ta ojaro hnasu thambi kiba khudak ta prime minister am di home minister na react tawra kanda athu matam da thabu lokhatuna mioi bagi punsi sing da singnarak pasing terrorism act sing sida response adumuk pi tawbada bo manipur do huju tholiba sing asidi central leader sing na kari yona lawrabano aduga hanagi CM na phongduli wafam sida kamaina yengbe hanbada koigi hanagi honorable chief minister haujikina party ki president oibiriba Sri Okram Ibobina phongdokhiba statement si koi yamna achumba wafam amma oigani haidana hoina yengba yai karigino haragadi India gi khwaidagi chawba top court amana honorable Supreme Court na koi high grabani irang sigi hek horokpagi peak timing da koi lebak sida completely law and order si collapse oire government machineries mayam si koi totally collapse oire aduna law amata leitre haibane lebak sida rule of law si leite haibane rule of law leitrabani na lebak sida hujik kari tawre tawning ba manipur da hujik sarkar leiribra leitribra koi khangde ba koi moi ahum marina ko chatlaga chalai ba sarkar oina oi koina sum yengsabada hono honorable chief minister ga adagi deputy chief minister amani ga home minister amaga cabinet so expansion to bungam daba leiba ki luraba sigi situation sida asigumba timing sida khoi
पुन्ना यूनाइटेडली अखोई अमत ओइना लेपमिन्नरगा थबक तौगदबा मागी कैबिनेट मयामसी मागी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लौहनगदबा मयामसे लौददन तौरिसिसु मसिसु कॉन्स्टिट्यूशन बु खोंगाउनबा अखोई लो बु इकाई खुमनदबगी खुदम मनेब बीजेपी लेंगा हजिक तौरिसि अदुना सिगुम्बा series of incident kaya ama laibak sida rule of law leite haibasidi akoi praja mi pung khuding makna khangnaraba unaraba ngatani akoi gi hanagi honorable mp bjp gi union mos dr rk ranjan na sokoi kari haigi same party ne minister of state ne akoi bjp gi mp masa makna masa gi party sina chalai riba sarkar sida kari haigi laibak sida rule of law leitre totally fail oire collapse oire adana high given eba adu oragadi masidi aikhoina political party amana hairo bagi wa natragasu natragana praja singna laur e khole haibagi natragasu series of incident akoina uriba mayam se masina maram ora kanda khoi leibak sida law leite haibane adu lakningi ba question di kari no hair kanda leibak sida rule of law leite haga khoi se sum leiradra sum yenga leiradra haibasini aikoi tokro natraga opposition party tokro micham praja sing tokro ba center da su bjp lengak sason ne belai se state da su bjp adudi center gi most powerful akoi gi politicians sing gi leaders sing gi marak ta akoi world gi akoi top chaliba Sri Narendra Modi gumba mana prime minister oiba leibak sida manipur gumba pikraba state sida thoiba thodok sibu mana sum free tharaga kaw thara yeng leiba se masi mana yadana tawriba natraba adagi center na yadana tawrine haira seba amarom da mo adu center na yai haidana sum state na sisi akoi yahan doiraba adi state amagi magi makutta leijaba complete law and order se state sigi akoi subject ne haiba se akoi mipung khudim na khangnaraba ne law and order se state ki subject ne hai taragadi center na akoi hujik tawbagi matam natraga mathau kari darkar oi center di akoi thara iba military forces oisno security forces my armed forces me am laiba me am sidi akoi state ki force da mating pangna na bakhta ne ba moina extra thabak tongan ba tawthorok kadab na te ba state na tawriba thabak thoram du da mating pangjan ba khatta ne ba adu di akoi na ngai ri se kanano manipur ki bjp sarkar na ngai ri se kanano adagi leiriba miyam sisu akoi Narendra Modi na Amit Shah na Manipur hanna yeng bidre center dang ta tai na ba state sida BJP government am chau na leiri sida akoi na neglect tok thokre ba adu di Manipur gi BJP gi elected legislature miyam se akoi na kan khatli bra ba indirectly ai gi si political party amai mai wa na te tawriba thodou ji na haibani ko asium mayam se akoi munna fazana koi political gain gi ama gi blame game na tana fazana analyze to batai ba fazana study to batai question hang ba ya ma thau tai ba akhoi si loina pangdhagra ba anam maha chura ba mi dong na question hang ba ki ra ba gumna natraga na hang ra su kai dau ga da bano ngang ra su hai ra su kai dau jani akhoi tabi dau su leite akhoi na khara law khong ngani tumin nong lei hini khara irang horong ni tumin lei hini Manipur praja gi dinga nga ki irang horom ga tumin lei san gi bane natraga na sum haina jarak jani masa matanda adjust tawra ani adapt tawra ani irang se haibagi moong da tumin lei san ma yauri ba asi gumba mayam se akoina phajana yenga kanda honorable Sri Okram Ibobina hairi ba statement se koi mi hat pa se kham dragadi mi hat pa do yai hairi ba natraba support tawri ba natraba mi phajal laga thami ba hujik phau thadok tan lei ri ba hostages mayam se koi military might to world gi rank 4 ne hairi ba adugumba world gi super power country manung da chan na ba hidana na ba khoi gi adukki matik hotna ri ba India gumba leiba amana akoi chup chawkhalaba matam sida akoi mi phajan gi ba puthok pangam da ba haiba se asu kuira ba matam sida langla langjil am phau puthok pangam da ba haiba se masi tawge yauna tawri na tra ba adu oi ba tar ga di mi hal asu kham da ba dum yenga leiba mi phajan gra su kan na ba su hotna da ba kan ba su ngam da ba national highway thingjel laga tham ba su hangdok na ba hotna da ba free movement leitri ba sisu free movement lehen na ba hotna da ba nongmei kapi ba micham praja miam hat li ba sisu akoi kano tawdana ba kham na ba su hotna da ba adoi tar ga di
ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯜꯂꯒ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ आर्टिकल 19 इसम समना आर्टिकल 19 से कंप्लीटली वायलेट तौरबने हुजिक मणिपुर दा आर्टिकल 21 कंप्लीटली वायलेट तौरबने हुजिक आर्टिकल 73 एंड 162 करीनो यूनियंस एग्जीक्यूटिव पावर सिंह से अकोई स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर फेडरल स्टेट अकोई मणिपुर गुंबा इंडिया गुंबा डेमोक्रेसी चटप लेबाक अमा फेडरल स्ट्रक्चर लेबा अकोई के लेबाक सिददी स्टेट की मागी पावर एंड फंक्शन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की पावर एंड फंक्शन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट तक कमदौना येंबा मियेंग मोइना कमदौना मतेंग पांगबा अदगी कदाई भाव मोइना खुद थिंजनबा याय और यादे हाइबगी मागी लोइना लेजरीबा ngaktaनेबा सिदा स्टेट से पुलप सप्रेस तौरगा मोइना सि पुलप साइडलाइन तौथोगा मोइना तौनिंग कुसी तौरगदी लास्ट क्वेश्चन तौरक्तोइसि स्टेट की बीजेपी की इलेक्टेड मेंबर अमसु मोइगा चटमिनारिबा कांगुसिदा ओइदोइनेबा सेंटर दा ताइनगदबा नतेबा अखोइना मोइदा ताइनगदबने हाइबदी मोइदा नखोइना असु तुमिन्ना लैसलिबा यारगा लैसलिबा सेंटर ना तौरिबा थौदौ खुदिंगमक्ता यारगा लैसि करिगिनो हाइबसि हंगाकांदा मोइना सेंटर दा सुमाइन तौबा यारोय मखा ताना हाइबसे मसीगी मूवमेंट अमा हौरकनाबा मसी लेंग ओटननाबा शांति हंजल हलकनाबा मोइसे थबक तौहन्ननाबनेबा अखोइना असिगुंबा हंग तौसे हाइसे अदुना आर्टिकल 245 टू 255 ता करी हाइ टू रेस्पेक्ट स्टेट्स लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी हाइदना ngasi अखोई स्टेट की लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी से रेस्पेक्ट तौबिरिब्रा तौबिदब्रा म्याम हेना लोइना खंगनाबा ngатani असिगुमा मयाम से फ्यू एग्जांपल्स नेबा इन पिजरिसे रूल ऑफ लॉ लेत्रे कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा प्रोविजन मैम से पुलप वायलेट तौरे खोंगाउनरे हाइबदुनेबा अदु ओरगदी पुनमक से सरकार सिना यादना तौहल्लिबने मखोइने इनझल्लगा लान से थोअल्लबरा इरांग से थोअल्लबरा हाइबसे मसाना हंगभम थोपा हाइभम थोपा वाहिदु ओय हाइबसने सुमाइन थमजगे मोइसे हुजिकी हुजिक लेरिबा फिल्म सिदा कोइगी जमै बोंद लाक्सगे हुजिक मणिपुर की इशू सी मतंग सु याम रिलेटेड ओइबा यूनियन होम मिनिस्टर ना 2029 फावदा नॉर्थ ईस्ट की कोइगी मिलिटरी सिंग लोशिनबा कोइ मिलिटेंट सिंग लोशिनबगी वाफम फोंदोखिबा लೈ हाइबा तारे मिलिटेंट सिंग कोइ नॉर्थ ईस्ट की अदो लेरि फिल्म सिदा हुजिक मणिपुर दसु असिगुंबा मिलिटेंट सिंग दगी हेना साथीबा कोइ टेररिस्ट एक ओइना मी फाजिनबगी थोथोक सिदुम थोली हुजिक सुदुम असै नगागी अदुगा पुलिस की कोइ आईआरबी फाजिनबई पाउसु हुजिक ब्रेकिंग ओइरदुनी तौरी फिल्म सिंग असिदा कोइगी लैंगाकना लौखलकलिबा खोंथांसिंग अदुगा मखोइना लाउथोखिबा फोंदोखि वाफमदुगा मणिपुरदा ओहल्लिबा फिल्म सिगा अनिसि येंग मतमदा कोइगी नेशनल पार्टी अमो ओइदा लेजर तारगसु होजु मणिपुरी यूथ अमो ओइनादि कोइगी सेंट्रल लीडर सिंग थांगलिबा खोंथांसे कोइ कमाय येंबे बीजेपी से हुजिक से हुनबसे क्या हुनिंगदबने तानिंग ओइ प्रजाना अदुरसु बीजेपी हुनदब हुनबा हुनदब वानते मोय असोयबसिदि हाइबम थोकपने असोयबा हाइबदा हुनबा ओइना लौरगदि खंगदे अदो 2029 नत्रसु हुजिकसु दुम तौबा याइना अफबा थबकपु करिनो 29 गाइद्रसु मोइना इलेक्शन अमम लाकपु खुदिंगी इलेक्शन मयादा मोइना कैनोम मीसिदा थम्मगा वखलसिदा चरांगनबा हम फावलिजि कैनो 29 इलेक्शन की मोइना दुगुंबा तोंगानबा एजेंडा हम सानरिदो करिनो बा मिसम प्रजा मियाम सिदा नॉर्थ ईस्ट याम उसितब्राबा मोइना तौइसि कैगिनो मोइन सुमान हेक्टा अदगी सिगी बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर दा लेरिबसिना मणिपुर दा थोइबा इरांगसि तसेंगना लोइसल्लगे शांति पुरप पामे शांति लेहनसे ना बुखल्लबा मोइदा विलम यावरबा कमिटमेंट नम लेरमबा मोइदा शांति से तसेंगना हंजल हनबा पामम बतारगदि मसिदि मिनिट 5 की थबक नेमे पुंग अमगी थबक नेबा सेंटर नबु तौरगे यावना तौ तारगदि मोइना थवोइना तौहनद्रिनेबा मोइना सिदा लेरिबा सिक्योरिटी फोर्सेस मयाम सिंगसिदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तगी अकनबा इंस्ट्रक्शन अम पीरगा सि मयाम से प्लप लाक्सल्लो मसि तौदबा यारोइना हाइगि मतमदबो कनानानो तौरोइदबा सिगुंबा ऑर्डर अमत लेतबा ट्रांसपेरेंसी लेतबा अकाउंटेबिलिटी लेतबा सिंसियरिटी लेतबा मोइसे मेन ओइना अदुना नेबा तौरिसे अदुना सिदि मियामना दुम हाइनरि दुनेम सिदि इरांग लान से
artificial akoi gi BJP na thoan ba irang ne na BJP na thoan ba irang moi da kari kana bagi no khangde moi na manufacture to ba BJP hai ba party si factory industry gumba mane ba sigi factory sidagi moi na puthora iba production sina kari no har kanda hatred enmity asiguma mayam si puthokpa afaba pot amta puthorokta ba BJP si factory industry makhalam ne ba phat khidraba mahu chen ba posak ngata puthokpa adugumba mioi ba khunai gi yekna ba ngakta oi ba adugumba hatred enmity lies illusion mayam sina ekoi leibak si kang khong chai halaga ngasi tawri se asiguma mayam se aduna moine hekta haye akoi matam khara piyo overnight amada hekta tawba ya ba nate akoi mayam se patience lebiyo cooperation khara pibiyo prajana so khoina tawjari ba thabak sida cooperate tawbidragadi akoi khaktana kamdawna tawba ngamni kari no haijibo kai taw haibano praja se chahi ahum he na cooperation piraga moina tawriba khuding maksi yaraga laiba sida amuk cooperation piyo haise sigi matam singse moina hanjalakpa ngamgadraba give us some time have patience ai kaino ba matam ko bo posak se matam mai ba time hai ba se moigi BJP gi dawna khanbra khangde ba moina on to bo posak amara ba moina koida singakadori bra manipur praja myam sida pirakadori bra ba sigi mangra ba valuable matam mayam se si phagi sana ga no ba BJP na chahi ahum hena leibak si kang khong chai handana wahalli ba si bo masidai da mo khoida matam khara pi go cooperation to bi hardi hala so dum cooperation to haira ba kai no moina haise asidane akoina hekta kano tawise akoi gi Sri Okram Ibobina haibi gi bada mamangda ima leibak ki da makta kaidau nungda kana gumba amattagi mafamda sangjaroi da bani ima leibak ki da makta aikoi kaidau nungda surrender tawoi da bani haibane ba ado aikoi gi Manipur gi jati aikoi gi phurup sida sengna ba aikoi gi e sida aikoi asigumba nonjabagi haijabagi surrender tawbagi asigumba mingonda yamna yeknaba singi mafamda kina nona chatbagi kainosi akoi gi lutongda yawraktaba posak amane ba adu asidi BJP gi ira sida kaidawre pura center da wama haiba ngambati lairadana center na hairiba khudimak to loina sida mathau pangtho olaire ba aduna ne ba akoi MPCC gi honorable president Sri Okram Ibobina hairise akoi India lenga na thawoina tawhallabra moina yenga leiba haise sigi BJP government sina chahi ama phadriba infen ama halim natro sigi BJP government sina angang no pimcha ka ama halim natro sigi BJP government ki failed oiraba system sigi failed oiraba lengak sason sigi matam sida natraba mama oiba kaya mapa oiba kaya mabung moba kaya ama setna khaina dana ngasi mikap mirau khona nilhalli se moigi sason sina hatliba natraba adu sigi act of terrorism angang sa bom kapsal lahat pa haisibo si karino si act of terrorism natradi karino ba sigi act of terrorism sibu khamdaba thingdaba karimta haidaba wahi ambau phonglokdaba nungaitabagi wahi machet ambau kandem bau tawdaba akoi India gi prime minister akoi India gi home minister sibu karambano aduna takpadi moi yai haibana traba masi yahalisi karigino ba masi myam si yahallingai sida sigi macha myam si bawa control to bungam drikanda moina 2029 da north east gi insurgent militant loisan gani gana sina karamba dhoka no bang tawise siguma myam si tawroi dabne ba BJP na hujik wayam ngang bagi mathau ta de moina tawgada ba thabak si kaisu yam yam ba pot na te ba thabak mari manga khatane kaisum tawngai leite BJP na yam ba koina haijari je BJP na hujik tawngai gi karim leite ba thabak mari manga khatane ba tawdoi je kaidau ba Congress party na hobadagi day one dagi hairaga laksaba koina chairaga leiriba illegal arms mayam singsi amtang chitting na phagat lo haibase moi phagat tana sum layaba both hills and valley dagi entire state sidagi irrespective of who they are chairaga leiriba khulju khulai mongmai bom tok mayam si phajan khara kanda karina no ba kapa aga mi hatoise yana chi a halu dori bra kin thilla halu dori bra ba si number 1 illegal arms myam singse completely phajal lo haibane ba lokhat lo haibane ba mathang da koi chat chat laga lei ba myam se mai mafam da git namjal la phajal la thammo haibane ba moi lamhen tu hen ba myam si thorok tra kan da kana na kap tori ge ba kana na hat tori ge kana na gunda to tori ge ba
सी यादे चाइरगा लेरिगा इलीगल आर्म्स मैम फाजलो यादे लोगी वांगदा कोई चलगा लम्हेन तुहेन ब गुंडाइजम की थबक तौरिबा मैम जी फाजन पुंजलो हाइबे यादे अदो तादि मोइन थवइन तहलिबा नत्राबा नेशनल हाईवे से मसी अम ओपन तौ हांगदो हलो बीजेपी न तौगदब थबक से अहानबदा इलीगल आर्म्स मैम सिंगसे लोइना फाजनबा लम्हेन तुहेन ब गुंडा मैम से माई माई लेफम चा मफम सिंगदा फाजलगा लोगी मतुंग इन एक्शन लौबा रूल ऑफ लॉ लई हाइबदो खंगनबा लेबाक सिदा मथंगदा नेशनल हाईवे से अखोई हांगदो अनबा कनानो मसिदैदा लम्हेन तुहेन ब थिंगकपा मैम दो लोगी ओइबा थबक लोइन चप चाबा लौखटलगा सिदैदा उकाई तक्कदबनेबा मथंगदा फ्री मूवमेंट लेहनगदबा आईडीपी सिंग मयुमदा हंजल हनबा हाइजिबु फ्री मूवमेंट लेतना कमायना आईडीपी मयुमदा हंजनबा यादोइनोबा सिगी स्टेप खरसी हाना तौगदब नत्रबा आईडीपी दु नमफुदा मयुमदा हंजल हलसु फ्री मूवमेंट लेता तारगदी जेल दा लेबिदौना थमदोइ नत्रबा कयाम कुइना मोय फ्रीडम फंगदोरिगेबा नोंमै दु फजन दा तारगदी कोइचाइ चारगा लेरिबा नोंमै खुजु खुलाइ म्याम सि फजन दा तारगदी मोयना अमुक खुजि मयुमदा हंजल हले हायसु अमुक हल्लगा कापक्तोइ नत्रबा अदुना खुलाइ म्याम सि फागतलो अदगी चारगा लेरिबा मफम चाना चाना लेतबा लम्हेन तुहेनबा म्याम सि माइ माइ मफम चाबदा लेहल्लो नेशनल हाईवे सि ओपन तौ फ्री मूवमेंट लेहल्लो मथंगदा आईडीपी सिंग मयुमदा हंजल हल्लो अदगी पुथरबा ngaksham yoraba sotharaba manipur gi economy si revive taunanaba amuk reveal taunanaba hotnaba sigi point manga taruk si natna hujik manipur da bjp gi immediate step se laiteba atopa moina sidaida drama mayam tawr lei si kari ginoba manipur praja si moina yani khallaga tawri ra habne da sigi mayam se adu tawgodaba mathau tawde adu thok kamo ka katu karan sidaida kano tawroga sidaida lafu yungdana riban kaktana ma sidaida lambi mate ma thabagi kaino ma kari noi hujikani kaino do kari pebbles kari kauge adu thabagi amuk riban kakani congress ki sahi trawa sasan matam sida ching amasung tam manipur entire state to semami ba developmental project myam sibo moi BJP dona nong te advertisement tawram braba nong ta publicity tawram braba moina leirak macha ma lambi sembagi so moina sidaida lapu yunga social media moi ma thau adu natte ba huji moi myam amta punjan loba moi myam amta punjan loba huji honorable hanagi chief minister Sri N Biren gi matam da chatmina ramba MLA minister myam do huji Sri Khemchani matam da amta ute moi masen ji kyam unity leita ge se moi team khaidok na leiriba sida amok moina praja sida lecture tawri ne ba si yang bioba asiguma myam se huji cabinet expansion tawdaba haise ai khoi da yam chauna soeba moi BJP gi sarkar ma pangan kan lakanda leibak si ma pangan kan doi natraba moi kusira si tawga moi ahum mari no ko chatga one man army sa da no ko tawi si kari gi no ba si myam se si luraba leibak ki chiraba tanpham sida koi magi portfolio do yan tho haraga na nahak na si lokhatlo nahak na si thabok si lokhatlo koi pun si tawgadabani aduga koi collectively fight tawgadabani na chatkadaba matam sida moi amani koi chat lei si masi yabraba asigumba yadaba mayam tawba sibune leibak sida rule of law leite haise rule of law leitaba leibak amada state amada india lenga namu yenga leiba haibase makoina yahan bane haibane akoi congress ki president na haise aduna thoiba khuding makse center na thawoina tawhallabra haibase masi masana hangba tabane haiba sumain thamjage hujiki aroiba laksai ko jabang kim hujik leiri phibam sida saima manu faja bo phung thambiri adu hujik leiri ba phibam haibadi naga gi mioi sing phajin khiba kuki gi mioi sing phajin na khiba hujik adu ki mati family sing da adu ki mati hingam gi dra siram ga dra haibagi sarang na ba adu ki mati thallaga leiba tanja sida khogi hujik leiri ba opposition gi MLA sing duka party congress party gi leiri MLA sing kari thodang lori aroiba tentana thambi ai khoi gi de opposition party ni na sarkar gi mafam da appeal tawjaba suggestion pizaba adagi phagriba mioi sing tek ta kaidana thadok pio haijaba sinatana kari ate topa pamma de leini pressure pi basinatana government ta adu thabak tawgadori badi tawri bani ekoina press ta ngak laitana every function program khuding makta ekoi gi party gi leader sing na hairiba statement sing se ekoi sarkar da ne hairi se sum kai no dan nachade aduna moina asigumba tawriba mayam se ahan banatte Linthongambi Hemamjit ki matamda phagi ba mayam si yango adagi Avinash Anthony ugi banatte adagi Kamal Babu akoi gi military camp tagi adum mangrabane
simain tawdana hek irang ji hawrakpadagi nagagi kukigi maitegi ama amagi wa natana ekoi masingji yam khalaeba missing person mayam singji so akoi leihidaba khakta nataba aduna si overall oina yeng kanda masidi akoigi honorable hanagi former prime minister Dr. Manmohan Singh na haibiramba Narendra Modi as a prime minister will be a disaster to this nation haibado asi masi hujik thabak oina direct thokpa hawraeba aduna yam kuimalle BJP gi lila drama se ado mi hatlaga asigumba karbar tawriba mi phajallaga tawriba moigi sarkar na ne moigi machineries na loin control tawgadabne magi government sinane masi ekhoi leibak si tawriba mayam se aduna hida tumin leiraga khoi kano tawba yaroi aduna thabak si niom chumna aina loisanjarakpada tintak na haining bade ekhoi BJP gi khwai first moina semdokadaba se nungsinanaba amata oiba unity purake haitaragadi ekhoi nagagi group ta kuki group ta maitai sibai kuki sibai na setokna thami se state force security forces sibau da di ekhoi punna tahal lodna hana example oina unity purakpagi peace progress ki ekhoi gi part ama oina ekhoi keno tawro oba karamba malem sigi leibak sida karamba jaga da ekhoi leige thengnage basigumba ekhoi polakpadagi mirol tarakpadagi ekhoi asigumba di amta khangaktriba akhoina thijan humjanba watpagi radi khangdeba kuki gi police na kuki gi IRB na kuki gi mafamda tagadaba maitai gi na maitai gi swaisida tagadaba da suaina setokna riba sigi BJP sarkar sibu kari no batawri se moi manungda kari agenda laigeba divided oheli se moina setokna se moina ne asi ema hana phajana reform to Assam Rifle sujik lairiba CRPF adagi BSF adagi rapid action sida lairiba central forces yam singchi community ama khaidokte na punna laiminaina si Assam Rifle ke manungda maitai kuki loina laiminari sidi amta keno tawna dena adu state na sumaina khaidoknari si kari gino asiguma mayam adagi nisa thingba saraga chai macha am pairaga tet jing mathakta karaga state force mayam jingse photo kappa yanaba adagi publicity tawnaba yanaba jingduda akoi manipur gi lairiba state forces mayam jingsibu jingda popi do chai macha am pairaga pepa haidatna bro adu asiguma mayam tawsanabagi thabakse tawrano haijabane khoina haijabade adani yam sincerity oina thabak tawbiyo manipur praja mayam se ware tawsanaba lila drama se toga amuk hana manipur se Santi pura poer seno haidana sumain thamjage